Bila je jedna tvrđava. Aha. Pazi vam sad. Ispričat ću vam sada, znate, jednu lepu priču o tvrđavi koju ljudi i dan danas kliču. Njoj trenutno neki novi klinci me stiču, a 7000 ratnika iz duše glasno viču. Borba se tu vodila svake druge srede ili četvrtka kada tegi rezultate svede. Iz bitke u bitku ređale su se pobede, svi kapetani pokazali su koliko stvarno vrede. Vodio ih je general i voleo kao decu, inicijali DV, njemu smo se molili kao svecu. Smetao je mnogima ko karijes na kecu, al takvima je general psovao i Kevu i Švecu. Bili su pravi tim, svi ko jedan, ko ne bi bio uz njih, taj stvarno bio bi bed. Jer svaki od njih bio je tuđe krvi žedan, hladne glave, vrelog srca izlazio na megdan. Bila jednom jedna tvrđava, general DV i 12 kapetana, 7000 ratnika, nikad je niko nije osvojio, ostala je legenda. Bila jednom jedna tvrđava, general DV i 12 kapetana, 7000 ratnika, nikad je niko nije osvojio, pričat će se vekovima. Prvi kapetan opasan gadan iako dečijeg lica, bežiše svi od njega ko da je bodljikava žica. Protiv šampiona ulete njegova trica, ratnici ga zbog svega toga prozvaše ubica. Sledeći po mnogome bio je poseban, iako druge boje kože ostao je dosledan. Kritikova ga je na startu svako ko bio je zloban, prekrstiše ga u Milutin, za sve druge bio je kovan. Kapiten, on je naš, bez njega vojska nije ista, nadaleko poznat odbrambeni specijalista. Obučen i školovan, prošlost mu je čista, uskoro na tvrđavi će nići njegova pista. Najmlađi od njih gledat će ga svi kao boga, jer briljantan je ko legende, Papa Lukas i vodi roga. Jedan na jedan mogu da šalju bilo koga, izloleće ih sve, doveže ih hladno do šloga. Bila jednom jedna tvrđava, general DV i 12 kapetana, 7000 ratnika, nikad je niko nije osvojio, ostala je legenda. Bila jednom jedna tvrđava, general DV i 12 kapetana, 7000 ratnika, nikad je niko nije osvojio, pričat će se vekovima. Dominantni od svih, najjači na celom svetu, bežite bre pekme, napravit će vam veliku štetu. Odmah panika i hvata kad vide njega u reketu, sam protiv cele vojske kad ubaci u brzinu 5. Kapetan sa brojem 7 i tekako je konstantan, mnogi kažu da nije kao prethodni dominantan, al pravi je gospodin i posebno je galantan, ume sve, može sve, zbog toga je neverovatan. Kad videše njega, život postade im siv, jer ima 2,5 metra taj naš omiljeni div. Pobio ih je sve, niko ne ostade živ, pak ne bre na našu tvrđavu koji je kriv. Trojke svima davao i naplaćivao im u čekovima, nadimak životinja trpao je ko da je bio pod lekovima. S kolena na koleno, legenda trajaće vekovima, o krilima, čuvenom centru